प्लान करके हम आपको वो सबमिट करेंगे। वो सर ने भी हमारा जम्पुई जोला प्ले सेंटर कितना दूर है? 20 किलोमीटर। Reliance Foundation Rock Senior Kumulungo Tai Jompuijalo Borok Pula pilot project hisabe under 7, under 9, under 11, under 13, under 14 ni kaisa borok tournament khaya thangdo Reliance Foundation inke amoni bisingti cholatai buri je chrai rok onek sujog subida mannai ebong borokno tournament ni bisingti borokni talent no naijaknai ebong oro kubuikhai mane merit basis no borokni talent no porikha khaijaknai ebong bongno thangrejaknai team versus team 8ta team kai tongnai protita age group ni no under 7 hindi under 9 hindi gamon bisingti bongno saka tisanani applement khaine ni sini players songno serai ni simno priduli training rui saka tisano no process tamon borok tinaro visit khaine ni phayo bubagra bai kok salai ngai tai tabu khumulung stadium borok nailike enke tini to borok ground visit simi khaine hayo omo ompore tabuk je tomon borok procedures complete khai khub tatri no ADC be baksakai mililai Reliance Foundation samung khaine thang to ebong je coaching academy khaine ni thang to mani omo first step puila borok tournament khaine player basai khaine player naine omon pore no chengiri jangai gamono bono onek pipeline hambai eforo Reliance Foundation ni joto adong jara tini phaine rongno omono sing tegese kobu sanobu sung football simi naiglak sing joto khela football cricket ndi je kun tegese sing medium bisingdi sanobu tegese sing shooting club eba shooting academy khungna thang to sini khumlungo gombo khub tatri nungnaina rok ombo step na hajagi to ebong joto खेला no sports o sing tebo sin chirai rok no busy khai tonani bagi chirai rok no kaham training rona bagi sing nainai o taklaini proshashan gamono median bising tebo no sanamu sungo aste aste norok nukbainai aste dire